Riboti ya kuoneka kwa mũtigairĩ Caroline Kangogo arĩ mũkuũ ciĩkĩrĩtwo mũkonde na njĩra ya thimũ nĩ komishona mũnene wa gĩtarũ kĩa Rift Valley George Natembea. Yule ambaye alikuwa anatafutwa na ambaye kwake ni kwetu bonde la Ufa. Unfortunately amejiua asubuhi ya leo. Ile habari ambayo tumepata kutoka maafisa wetu kutoka kule hiyo. Ni kwamba ni kama alikuja, kuna mtoto alikuwa amejua kwamba amekuja nyumbani. Alionekana tu asubuhi hii, alafu aliingia kwa bafu, hizi bathroom za nje, na akajipiga risasi. Caroline Kangogo akorirwo bafu ya nja ya mũciĩ kwa aciari ake mũkuũ, guoko-inĩ anyitĩte mũcinga ũrĩa gwĩtĩkĩtio nĩguo ahũthĩrire kũraga arũme erĩ. Andũ a nyũmba yao makiuga nĩ mamakĩte nĩ ũhoro wa kũgwetania mwarĩ wao na njũragano. Tumetupata kwa mshangao, tumestuka kama familia kwa sababu tulikuwa tumesema juzi aserende ili tujue kiini cha yale maneno aliyowafanya. Nĩ thutha wa Caroline gũkorwo akĩhĩtanwo nake nĩ maabitha a borithi gwa kahinda ga thikũ 11. Gwĩtĩkĩtio Caroline we woragire John Ongweno tarĩki 4 mweri ũyũ wa mũgwanja kaunti-inĩ ya Nakuru, na thikũ 2 thutha ũcio akĩũraga Peter Ndwega mwena wa Juja. Famĩlĩ yake nĩ ĩcũngĩte mũhera kũrĩ famĩlĩ iria iracakaya kumana na kũragwo kwa endwa ao. Kusema pole kwa yale yote yametendeka, kwa sababu kweli sisi hatukuwa tunafikiria kitendo kama hiki inaweza kutendeka kwa familia yetu. Ile maneno hatujui ni nini ilifanya Karo afanye ile kitendo alifanya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jabi Wanjaũ.